ngasi phongkiba tungan manipuri si phongsing amasung thokiba thodo wathok dagi maruibi I pausing myam la thamjagi anbada sanga express dagi lako saraga Assam da crore kun gamanga gi heroin fare Delhi da lupa crore taragi kani phakhre Manipur dagi card haplaga purak pani haina lupa crore tararong gi oigidaba kani kilogram yankai Delhi police na phaki baga loinana Manipur dagi lak pani haina singna gari amadagina lupa crore kun gamanga rung gini haiba heroin powder kilogram mari hena Assam police na Assam na phakhre Assam da khwai dagi sauna drug phab gi thawdo amada Manipur dagi lak pani haina singna gari amada purak international market lupa crore kun gamanga rung gi oigidaba heroin kilogram mari hena Mue ani ga kona na security force na Karbi Anglong district ki fakatre Assam ki minister Himanta Biswa Sharma na machina Assam ki khwai digi hena sawa drug phab ni hana ningthuka pa numita phongdokre se minister na mahaki social media page thai yomlo na ba state ki lakhiba gari ama yoramba heroin kilogram 4.109 Karbi Anglong district ki Khadkhati area Assam police Dog Squad Hamasum CRPF ki kunsuba battalion gi C company gi personal singi mateng loina Assam police na forki senior police officer man hai fogaliba drug singa do international market lupa crore kun gamanga rungini kabi anglongi ASP Sanjeev Kumar Saikian hai thajaba yaba paw ma phangbari ki numaisung numi ki ahinda gari edu khamraga sek tokibani gari edu Manipur ki lakpani haibi ki thajaba lei haina palladuna CID gi dog squad ka loinana gari edu sek tawbra driver gi thong manungda drug singa du yorongba thengna khibani haina SP na phongdokhi gari edu bu thorakpa mari tonglakpa miyoi phari haina SP na makhata na phongdokhi atopa pawamana Myanmar gi yamlaba drug sing Manipur phawraga India da lai haina Delhi police na phongdokhi baga loinana kani gi consignment ama Delhi da purakpa drug karwa to bami ani Delhi police ki special cell na phawri gi masi khangnarakpani haina phongdokre Manipur laiba Equis Ranbir Singha Allies Tinku amasung Loyangamba animak Itosa International Drug Cartel gi members ni makhoi gi kani kiji yankai phangmangki phangnibu pulam singa si malem gi kaithel lupa crore tararong gi hari special cell gi deputy commissioner Alok Kumar na phungdorok gi matungina international drug trafficking gi gang ama Manipur Assam UP Bihar Punjab amasu Delhi de active oi habi gi pawfangki masigi gang sigi members singna Myanmar gi Manipur kani pusilai amasum madu Delhi NCR amasum Punjab ta supply tawi amasum Manipur gi drug karbar tawba mioi anisi kani gi consignment ama puduna card Delhi da lakhi ACP Atar Singha gi miyeng makar inspector Shiv Kumar amasum SI Rajesh Sharma gi timna MB Rota senadunu lakhi amasum Equis ani Ranbir Singha amasum loyangamba bu February 13 MB Rota gi fakhi fogalaba kani edu Delhi mas Punjab ta yongadabani kani edu praja karadu gi manungda lotnaba akhanaba mafam ama semi Equising asi wong pong tawda makoi hoki pesai mangar masi kani gi aron ba karwa tawdun lai hen phungturi hairi drug sing asi Myanmar gi puraklaga ayamana Punjab Delhi amasum UP de supply tawi drug sing Myanmar gi laklaga Manipur Delhi UP Punjab MP Rajasthan amasum Bihar da sakhian supau sina makhata na phungdorakli atopa pawmana Odisha mahiroi manga JE positive oire Odisha gi Balasore district laiba nupi masa singi residential school ama gi mahiroi manga encephalitis positive oiramba thengnare haina doctor sinanga si phongdokre Balasore district headquarters hospital gi doctor Sasanka Shekhar Saudurina PTI da haki district sigi Soroda laiba Purubai Kanarshram residential school gi mahiroi kunga mapannarak padigi makoi gi blood sample sing test tawbu tu da mahiroi manga encephalitis positive oirama thengna ki haina phongdok loduna mangna ki makoi hauji Balasore district headquarter hospital layengli official amana haki Japanese encephalitis sandok diva si thengna na ba district administration thabak lokhat bagaloinana CDM on lusing team ama presidential school adu da thakre English ngani ga tara taruki September November Japanese encephalitis amasum acute encephalitis syndrome na Malkangiri district angang samagahum sikiba adugi miyeng da haujik oirakliba phibam asi state government haksina lawi haina suma angna phongdokli atopa pa omana na tathibigi layeng sathariba doctor singbu matik saba training pinaba lengak si tharagani Sasikumar
Manipurasु tathibagi sang wangkhalakli anabasi matam sana layeng bada sakhutpagi matung ina nauna thulakliba mesin amadi anaubo layeng pathapsing asi iramna masigi doctor singni hena khutloinaba doctor singbo henba matik chaba training pinaba mari lenaba lenga ki authority singda CA tharagani haina health directorate ki director doctor khoirom sasikumar na phongdokre wafam asi building inclusive communities for all haiba pauzal puduna ngasi malemgi mafam kyara pangthoknariba World Deaf Day palan gi manungsana National Program for Prevention and Control of Defense NPPCD National Health Mission Manipur sinduna khorai sejorlai kai tinsi rota leba community hall pangthokiba palan thoramda phongdokibani thoramadu Dr. Sasikumar hai na tathiba hariba laina si matamamanda layeng waram labasung asidi layeng wada phaba ngambagi tangkakta leire na tathibigi layeng sathabada sangmu khusu khulai amadi hidak langthaki mamal ka hena tanglibasi company kharaga tanaduna mamal tahanana ba makki maike digi hona ganaiki na tathiba aibisi lairik lesu thabak ingkhang imung manungda akaiba pi maramaduna district kudimak matam sana setup toina tawduna na tathigadabadagi thuna layeng mangamnamba tharang lokhalaganaiki loinana Ayushman Bharat amadi CM HD gi makhar kun sindana leiriba na tathibaga mari leinaba laina kaya nauna hapsinana balengak tu pukhalagani haikena su pawsida phongdorakli makhasa tharak poina to papamana sinana akiba piraklingai sairak Taiwan gi president US ke military gi aset mari thamnana ba phongdokrai Taiwan United States ke lainariba military gi mari asi athuba matamda hena session hanana bu wafam phongdokpa loinana China gi expanism gi mayokta khongpham sena lemna bu wafam pukhalakrai wafam asit laiba sigi president Tsai Ing-wen ngasi US ki lawmakers sing unaduna wari saraba matungna phongdorakibani numit mangani khongjata US ki Congress na team ama ithat laiba sida laktuna hauzik oiribu Washington amadi Beijing ani ki marakta Chinese ki spy balloon ga mari leinana tension wangna leiringai da US ki defense official sing yawba team asi Taiwan da lakhibani Taiwan ki president Tsai Ing-wen US ki delegation sing aduga Maki Taipei da leiba office unaraba matungda Taiwan amadi United States ani ki military exchange asi makata na hena mapangal gangkat hanana bu wapam sing phongdokibani China amadi Taiwan ani gi marakta ungkhatna bigi phibam hengalakpa sika mari leinana Taiwan United States amadi democracy sat leibak singda punna kusaminaduna China gi kar henba exponism gi mayokta thauna leina singnagani haiba wafam phongdorakre adominama Tsai Ing-wen Taiwan amadi US ani gi marakta taunagodoriba military exchange adugi matangdadi mayek singna phongdokidi Washington na Beijing na Taipei gi mathakta diplomatic oiba mawongda satharagli balanjang singmek sina khangi masa marom dom lengak sariba island nation sina matam pumut Taipei miyang hak ngaknabigi thorang tawduna leiribani masigidamak Washington na Taiwan gidamak leptuna lakhibani Tanja sida Beijing maikai gi phongdorakpada Taiwan asi puari gi sagon naraglaba makhoi ngam khai gi lamdam amani nongmuna tragna nongma leiba asi makhoina soiduna lokshin gini haibisini masigi pakum oina US ki maikai gi island nation asibu hawkibasai kharadigi US ki politician singna kayarak hana yengsin malaktuna China gi mayokta asawba magloinana leiba asi gi misangda leptuna lakhibani ni su pausna makhatana phongdorakli atopa pawmadana namphud eviction satakhiba kanem tawi Ngarang thokaba numita Chuchampur district ki Henglep subdivision ki manungsanba ke Songjang village ta miyobi ki minungsigi wangwat nampude eviction sathakibagi thawong ado atchumam su koki NP Manipur akan mamongna kandem tawe herakli atchum gi sirolamana hairibana sarkarna ke Songjang village ta namdun eviction sathaki aduna miyoy kyama mayuma kai lehendre asiguma sarkar gi miyobi ki listat ki wangwat sathakiba thawong si akan mamongna kandem tawi Singi Zagada Labor Tribal Singasi Mahausana Forest ki area singda mayumakai lingduna labor ngatani Reserve Forest amasung protected area sing lehana na bukona basina tribal miyam gi punsi mahingda sauna saiting piri hari panmaya badi ngarang Manipur Police amasung Forest Department gi apunba combined force na Khapum protected forest area da ke Songjang village haina nauna kul maming thunjinduna yum taraga truk sajilamadagi JCB sejinaduna takthokibani hanisu pausita pali Makasa tarak poina to perform Ukraine ki Kherson region Russia na civilian singmu minung siyaudana hatopiri Russia ki lanmi sing Ukraine ki soidana taktokani Zelensky Ukraine ki Kherson region Russia ki lanmi sing misam praja singmu minung siyaudana hali Russia ki lanmi sing Ukraine ki taktokani haina President Zelensky na phongtokre
यूक्रेन की खा थंग सिटी दा रशिया ने अटैक चथरकपदगी मियोय मंगा सिरे हाइना लोकल ऑफिशियल्स न फोंदोखिबा सैरक्ता यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की की वाफम असी फोंदोरखिबनी मागना सोशल मीडिया दा फोंदोखिबा वाफम अमदा हाइरिबनी रशिया की लनमीना खरसन रीजन मिनुंग सियाउदना बॉम्ब टॉप कापसिंदुना अटैक चथरकपदगी सिविलियन सिबिगी सांग असी हेनगलकली रशिया न चथरखिबा अटैक अदुदा व्हीकल पार्क रेसिडेंशियल एरिया हाई राइज बिल्डिंग अमदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बिल्डिंग क्या अमांगता थोकले चथरखिबा अटैक अदुना मियोय मंगा सिरे अदुगा तरागा तरुकना असो अपन नंगमदगी हॉस्पिटल लाइकटनरी हाइना खरसन सिटी काउंसिल की मेकेडी की फोंदोकली यूक्रेन की आर्मी अहमद फोंदोखिबदा चथरखिबा अटैक अदुना मियोय तरुक सिकी हाइखिबनी पाउमिसिंगसु असिबाक्सांग अदु लंबीदा प्लास्टिक सिटी अमदी ब्लैंकेट न कुपसिलगा उबकी सक्तमसिंग फंखि खरसन की सुपरमार्केट अमदी बस खामफम अमगी मनाक नकपदा लेबदा लंबीदा असिबाक्सांग अदु थेंगनखिबनी खरसन सिटी असी रीजन मरीगी मनुंगदा अमगी कैपिटल ने रशिया न एनेक्स तौखरबा डोनेक्स लोन्स्क अमदी जापोरिजिया रीजन असी मापुंग पानदी कंट्रोल तौबा ngamdri खरसन की रीजनल मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की हेड ओइरिबा ओलेक्जेंडर्स प्रोकुदिन हाइखिबदा रशिया की लनमिसिंग असिना मल्टीपल्स रॉकेट लॉन्चर सिजनदुना सिटी असिदा अटैक चथरकपदगी अहौबा पोखाइबगी मखोल कुन हेना ताब फंखि रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मॉस्को जाति की वरोल पीखरबा मतुंग तरकपदा अटैक अदु चथरखिबनी यूक्रेन रशिया न चथरखिबा लान असि सही अमा मपुंग फरकपगा लोइनना प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जाति असिदा वरोल पीखि नवेंबर थाद रशिया की लनमिसिंगना खरसन रीजन दगी हांदोखिबा तारगसु रशिया की लनमिसिंग असिना सिटी असिदा यामना तोइना टारगेट तौतुन अटैक तौबगी थवंगसिंग अदमक सथदुना लाखली रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जाति असिदा वरोल पीखिबा मतुंग तारकपदा यूक्रेन प्रेसिडेंट की चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमाकना हाइखिबदा रशिया की लनमिसिंग स्ट्रेटेजिकल की ओइना माइथिबा नंगलागनी यूक्रेन की लनमिसिंगना रशिया की लनमिसिंगबु लेबासगी टेरिटोरीदगी मपुंग फाना ताथोकनबा अकन बलनथेंग सथकिगनी मरासिदा रशिया की मेकेडिगे यूएस पु यूक्रेन दा लनमी अमदी खुलाई थाजिलिबसी हांदोकनबगी वाफम तक्सिनख्रे यूक्रेन यूएस अमदी नेटो की लनमी अमदी खुलाई सिंग थाजिंदुना लानथेंगनबगी थावोंगसिंग सथरिबसी अथुबु मतमदा हांदोकदबने हाइनसु रशिया की मेकेडिगे तक्सिलि रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री न मॉस्को द लेरिबा यूएस की एम्बेसडर रिनेट्रेसिबु समोन तौखिबगा लोइनना सेल अमा सिनदुना यूएस की लनमी अमदी खुलाई सिंग यूक्रेन द लेरिबसी हांदोकनी हाइबगी वाफम तक्सिनखि हौजिक यूक्रेन थोकलिबा लान असि हेना पाकथोक साउथोरक्तनबगीदमक्ता यूएस नेटो की लनमी अमदी खुजु खुलाई सिंग अदु अथुबु मतम हांदोकदबने हाइबगी वाफम तक्सिनख्रे प्रेसिडेंट पुतिन दी वेस्ट पु यूक्रेन लान थोगलिबा सिगिदमक्ता मराल सिखरे रशिया की मेकेडिगी अंगंबा शक्ति पुथोक्तुना यूक्रेन सथरिबा लान असि माइ पाकनबा होनागनी हाइबगी वाफम थमखि पुतिन रशिया की पॉलिटिकल अमदी मिलिटरी एलिट पीखिबा वरोल अमदा हाइरिबदी रशिया न यूक्रेन सथरिबा लान असि यामना सेक्सना होनदुना माइ पाकपगी मथौतारी पुतिन दी यूक्रेन सथरिबा लान असि स्पेशल मिलिटरी ऑपरेशन अमने हाइना फोंदोगलिबनी रशिया न दी वेस्ट पु यूक्रेन की लान असि नमदुना थोकवनबनी हाइना मराल सिबुग लोइनना लानमिसिंगना असि अपन नंगहौरबा इमुंग मनुंग अवाबदसु सरक यारी वेस्टर्न की पोलिटिशियन सिंगनदी रशिया बु लान असि थोकवनबनी हाइना मराल सिरी तसेंगनमक्ति वेस्ट न यूक्रेन की लान असि सपोर्ट तौबदगी नमदुना थोकवनबनी हाइना पुतिन फोंदोखेनसु पाउसना मखातारी अमरोमदना रशिया न न्यू स्टार्ट अथॉरिटी सस्पेंड तौखरे न्यूक्लियर संगेंग मखा सथरगनी व्लादिमीर पुतिन रशिया न यूनाइटेड स्टेट का तौनब न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल न्यू स्टार्ट ट्रीटी सस्पेंड तौखिबगा लोइनना न्यूक्लियर वेपन संगे मखा सथनब थौरांग तौरे अदुबु न्यूक्लियर वेपन टेस्ट असि रशिया न हाना तौरोय यूएस न टेस्ट असि सथब तारबदि रशिया न अमुक मखा ताना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट असि मखा सथगनी हाइना प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फोंदोखरे यूक्रेन लान सथरिङै सेरक्ते रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जाति असिद पीखिबा वरोल हाइरिबदि करिगुम यूएस न न्यूक्लियर वेपन टेस्ट तौबगी थवोंगसिंग असि अमुक हना सथरकपा पामलगदि रशिया नसु न्यूक्लियर खुलाई चंगिंग तौबगी थबा असि अमुक हना हौनब सेम सादुना लै रशिया न न्यूक्लियर आर्म पैक्ट ट्रीटी अदुदिगी हंदोकपा असिना मरम ओइरगा कोल्ड वार की मतुंग तरकपदा मलेमना न्यूक्लियर खुलाई चंगिंग तौबदा अथिंगबा थमदुना लाखिबदु लोइसिलगनी न्यू स्टेट ट्रीटी अनिदगी रशिया न हंदोखिबा असigi matana warol piraduna Putin haikibada US amadi NATO gi ally na Russia wu Ukraine gi lana sina maithiba pinabiki panam am phone lakthorakle makoina Russia wu Ukraine gi lana sina maithiba piduna aikoina nuclear facility singbu lauksin ba pamli US na treaty asigi makara Russia ki nuclear facility sing asibu inspection tawba amuk hana pamli
नेटोगी एलायंसिंगनसु यूक्रेनबु न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बरसिंग थमलिबा एयर बेससिंगदा ड्रोन प्लेनसिंग थाजिंदुना अटैक तौबगी सांग हेनगलकली हाइन पाउसना मखाताना फोंदोरकली मखासा थरक पोइना तो पाव एग्जाम सेंटर कुनगा मथुगी अकोइबदा अथिंगबा थमले थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लेबा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर कोसिम लौबा एग्जाम सिंग पांगथोकदरिबा तोंगान तोंगान सेंटर कुनगा मथुगी मीटर सामगी अकोइब मफमसिंग अथिंगबा थमख्रे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थौबाल न थोप ऑर्डर मगी मतुंगिन अथिंगबा सिगा मखादा एग्जाम सेंटर सिगी अकोइब मीटर सामगी मनुंगदा मी मंगादगी हेना पुनबा मी सिबियाबु खुलाई सी अमसुम नुंगना सिंगबु पुदुना सत्पि यारो हैदि अथिंगबा सि फेब्रुवारी कुनगो हमदोदिगी एप्रिल मंगा फावबु नुमित खुदिंगी अयुक पुंग निपान नुमिदांग वायरम पुंग मंगा फावबु सनगनी स्वाइदि लोशिलक पोइना तो पाव तंग मैम थमजगी नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर खुलाई सिंगसि तसेंगना थ्रेट ओइब्रा हाइना सिंगनरी नॉर्थ कोरिया ने इकोन कोना लॉन्च तौखिबा हवासोंग 15 ICBM साउथ कोरिया अमसुम यूनाइटेड स्टेट की मेनलैंड न्यूक्लियर अटैक तौब ngमगनी हाइबदु उथोकपोइना नॉर्थ कोरिया ने ख्वाइदगी नौना ICBM इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च तौरी अदुबु मखोगी न्यूक्लियर खुलाई सि तसेंगना थ्रेट ओइरिबरा हाइबदुदि यामना सिंगनबा पोखली नॉर्थ कोरिया ना मखोगी न्यूक्लियर फोर्सेस ना येकना बबु मांग तखनमा ngमगनी हाइना क्लेम तौरी अमसुम लॉन्च तौरबा मतुंगदा मधुगी अकुप मरोल्स फोंदोकली अदुबु नॉर्थ कोरिया ना तौरिबसि सुपनतगी प्रोपेगेंडानी हाइना फॉरेन एक्सपोर्ट कयाना लौरी न्यूक्लियर कुलाई सिजनदुना US नत्रगना अलायंस सिंग अटैक तौब ngambagi मपांग लैतरी हाइना एक्सपोर्ट सिंगना थाजरी नॉर्थ कोरिया दा न्यूक्लियर खुलाई लई अमसुम US की मेनलैंड यौब ngमगदब जापान अमदी साउथ कोरिया दा कापसिनबा यागदब मिसाइल सु लई हाइबिसिदा सिंगनबा मत लैति अदुबु न्यूक्लियर बॉम्ब ग मिसाइल ग पुनसिनबगी यामना अरुबा इंजीनियरिंग अदु मखोइना मास्टर तौरब्रा हाइबिसिदि मयेक सेंद्री हाइना एक्सपर्ट सिंगनाखि नॉर्थ कोरिया की यामना थामना काप याबा ICBM असिसु स्पेस ता पाइखलबा मतुंग पृथ्वीगी नुंगसित की कुयोम दा पाइथरकबदा लैमाय यौरप ngमगदरा हाइबिसि यामना सिंगनरी नॉर्थ कोरिया ना फोंदोखिबा मतुंग इना हौखिबा थांगज नुमिता हवासोंग 15 ICBM लॉन्च तौखि हाइदि मसि मखोइना पुथोकपा ICBM अहुंगी मनुंगा मनि लैबा सिना हवासोंग 14 अमसुम हवासोंग 17 सु पुथोकली अहुमक लिक्विड फ्यूल सिजनबने अमसुम लोइना न्यूक्लियर वारहेड पुबु याय हाइना नॉर्थ कोरियंस ना क्लेम तौरी अदुगा हौजकोइना दि म्याम पाउ सिसु मतांग से लुसिनजरगे अमसुम म्याम पुन अनौबा अपडेट ngami na sai na su channel sigi mekedi gi म्यांग फमला थमजरे।